I'm saying no was. Enya no aso na kwesi asempa kwa kan obi abusa ukura abusa ase. Gospel bi ama ya da wasia ensado. Memene yemfa ntonyom nyame ama me anu bi. A Daily Graphic do obokra tanie. Now the big one e wa or say accountable governance, deepening transparency, president charges MMDCEs. On say mampanyini ama bana musifo ahenu ne aduonum 250 wo ma ye orientation sonkwa kuma mo na ye 4 days. Enti dwumade ne nyina mu na wo say mampanyini kopie mu na wa hye wo mu nyina se adwuma wode ama mo so mo nya obi anya ne pepepe. Oma pepepe ye ne fan ye enedi. Ana won so wadwen yo say ama 4 year mandate nti ukoto to papa so mampanyini sise won twamfie na wo say to ayampe wo be sesa aba ga fie tietia wo be sesa aba ga ko the president didn't mix words I say adwuma no koye na aban dwuma bia nso a wo di no district ho no wo ye DC MC a mo ani ni akiri no sa pepepe enya fiase dey be say I'm not aware and I'm not aware let me go and consult baby. Entiano de se wase wo ya he called you he can call you nen so eno asem enonom ana afa Daily Graphic na kwata fa to so dunsia Supreme Court wasem ye say akwasa abedru Supreme Court no asa akwasetena no wahye say Justice Clemens J Honyenuga opanyini on say July bosumini mu na Supreme Court no atena so mo ka say asani na panyini ti so na so wo ya bias enti ne panyini fo na dwumanto ene Supreme Court no asa akwasetena no a ama beto dwa say wi ase omoto aba na say 43 wo mo age atum say Justice Clemens J Honyenuga one side metena former Cocoa Board CEO Dr. Stephen Kwabena-Puni asem no so na wo mo hwe na ne die no enkoso enti ensem a Daily Graphic ede aba enie Ghanaian Times nie the big one also Ghana's preparedness for earthquake. Auditing of public buildings set to begin. Osuka so ka ho obusa se o my Ghana ya ho boa ne say se asase woso. Se esi wo man yi mu a ya ho boa ne se ntie nei wo mu do mani edi bia ya hodo bi achi. Engineering Council no na wonom ekasai wose Christianburg Castle ya friend se Osuka so no ka ho bi Jubilee House eka ho bi na afei emia ya hodo bi se Parliament House nyina no se koba se asase woso ka se esi wo man mu anhwe ebeka no eti wo mo ya odete no mahwe se de ebia eyiriti a ombehunu kwan a wode ebefa so na Ghana mampanyi kwa no akasa se referendum no mo pese mo de ba se MMDCs won beto mo so aba ne mansiri no a mo amuyi mu nkrofo na mo amakosan la no mo ato aba se we ne ye pen wo no ebia obesa akonachi akofa san se edimbo yi o je se wonja mu nto ho kra edimbo no de asam aba na mampanyi ti Jubilee na o impose somebody on us na yesi ya mpe no na wasa abo ni 10 days ni adu na ye nsemba sante ne we de sa apa de nchira isia na mo ama kire se ABCD ne yi naba na makoto maba to no so aba na mafa enti waso no wonje mu ento ho Daily Guide am di twam ewo mu nie Sata medical ene nipa miensa na ka ho ni freedom Sata freedom Sata me hu sa wa hwe ni t-shirt enya grokra free Sata wale na t-shirt Sata obi 100,000 Ghana cedis ene da wo mu t-shirt se de nyame ya dom no mo ba na Sata so okodware po okoye cleansing antimi nsere enti anu aso mbedu Sata koye cleansing okohohoro prison no ho krab ya de nyina afri no ho nti se ne ho ate na baba we ya atakrade okwatete ya wo kan se o mon friend stepfather akopa asema enye 5,000 ransom no se wo obi no ho ase a wo yo 6 years yo se o mo so mo so na de ma no enye sua de sa pepepe sa de no akoso takrade ho no omo ya gidi fa kidnapping 5,000 esika bay enti wo kwachi 5,000 Ghana cedis esika na obi de trend nti wo papa watete wo wakotete de ayam hihia beto papa so say yan kase ya te ense ni be okura wote a o tese odwene ho a wonte ase 5,000 Ghana cedis enti kodam mfie nsia ai de obeko bi mbeko 8 Adwa medase. Medase. O se Sata ye free no. I freedom. You free. We try to liberate the people of the world and I don't know. Freedom. Shut up. 106.3. Action.
Officer, good morning. Shut up. I'm sorry. I don't sports page one in front also. Shut up. Freedom. Yabokatana Poso Star Assurance, your solid partner. CBG, we stand with you. Vodafone, together we can. Access Bank, more than banking, latex from your partner for life. Freedom. My Life Insurance Company Limited. Shut up. Are you aware of any t-shirts in the match at T4? Shut up. I bring t-shirt. Then I show any mono. Shut up. Katawali t-shirt. My name is Shatta One. Freedom. Basi bra revolution. Fakamra ne chira wo so as ayo a. Shut up.